U ekonomskom smislu mi smo zapuštena zemlja gdje su svi važni resursi zarobljeni, pokradeni, devastirani i prodati. Privatizacija se pretvorila u tajkunizaciju, a demokratizacija se pretvorila u demoralizaciju osiromašenih i napaćenih ljudi. Nemojmo zaboraviti da ovo nisu posljedice prirodnih okolnosti. Novi bošnjački pokret će se zalagati za nacionalne, vjerske tolerancije, suživota i ljudi koji žive na ovim područjima. Zalagat ćemo se za poštivanje Ustava, ali i svih međunarodnih pravnih akata za garantovani prava pripadnika nacionalnih manjina. Tražit ćemo i ustrajati u tome da nacionalna struktura zastupljenosti bude u svim organima sa javnim ovlaštenjima. Patriote ove zemlje tretirati na ispravan način, vratiti im dostojanstvo i prava koja zaslužuju. Demobilisanim borcima omogućiti društveni tretman prema zaslugama. Povesti brigu o socijalnim kategorijama društva. Ne zaboravimo da gladni uvijek imaju pravo na dio obroka od onih koji se dobro hrane. Zalagat ćemo se na pravo na život i povratak svih izbjeglica na njihova prijeratna ognjišta i to tako da zaista bude održiv povrat. Jačati saradnju sa dijasporom kao bitnog faktora očuvanja Bosne i Hercegovine i u njenoj izgradnji i razvoju kao stabilne, demokratske države, buduće članice Evropske unije i NATO pakta. Omogućiti našoj omladini da uzmu punog učešća u obnovi ove zemlje. Njihovu snagu, energiju i pamet iskoristiti prije nego što je izgubimo. Naše majke tretirat ćemo kao svoje majke koje su dale najmilije za odbranu ove zemlje i ona će biti naša briga. Molim dragog Boga da učini današnjicu bolju od jučerašnjice i sutrašnjicu bolju od današnjice i da poboljša naš ishod u svakoj stvari.